gabagari y'amashemerwa akari no kwimbisa ubwo abakristayo bo burisa wa St Mark Kamahuri bari kuzaguza ikiro cya Maria Magdalena. Okushaba kwa ebemerwa mukuru wa Mothers Union ahabwa bugorobi Church of Uganda muri Kampala Proviat Mwesije kandi yajumirira abakazi abebembizo muze go kutoroboza abana babojo. Abashisha nibo bakuronda ubwana buto bwo wishi konkeri izuba tubinekezi ez'abakazi bari gukozesa abana bo bujo bato nece naku konkanye wewe twaza amajigitu tukegeza abana bitu okugira ngo amagwe n'ibine tukabasharira tukagamba nabo oba n'umusire olukora bamugwire mu bito inesente mu mwana mushoborore amanyemu izo beto inesente konkanye nchakare hangara za kuyenza sente murebe abitari ugiruta tumushabire tumwiyewe biteno nabwo nyenda kubagambira waguma wazara kana kawe washora nako utakagire handi utakagire kugira batakarete sotoka nkora za rutari ukamurikire mukama urukurure byo kurebuza no kushizuma sente za Parish Development Model Caroline Kamusime kandi wabari umjenyi mukuru yajumirira abakazi ababire cyo kureberaho kibi ahabana babo icyara kugira ngo cisero bushwere. Hata nangwa abakaza bamwe no kuterana batera ushanga ari mukesizi nyinji kuno ngo abakaza mbo batira abashija konke byongeye kushanga nko kuna bakore bya bingi nabatwarwa marwa nabakazi bakuza munongo mu kunywa marwa bacija bahendera bagiro mu kurwana nabana bo bari nko kuba bakuza abo kuba to kubasa kuboriro sinzire okija muhara wawe ninga mutabano wage nakurebana bakucezana bakutasi mu njo mukasheshe okangira nkwinece rungi cona icyari kubasa kwihaho obwo buhereza bwo kureberera abana n'ububasi bwa Yesu wotine Yesu omanye ngo abana bakurema abakazi nintero muranga kandi kubasha abakazi kwitwaza je bantu mwe abakazi birebi tugezerejwe arambi ushango mukaza jwire mini aricyo umwana we yajwara mini umwana agenderayo so kwenanisha abantu abakazi bazo mukorwa by'ubwa maraya banywa amarwa bazo mabara bazo matawuno bakora nk'abashayija. Amakanisa garukoro burisa wa St Mark Kamahuri gona gazindukira Mariamu emishenga yo mutano. Umugandi bwana mukuru wa Buhungiro Parish Father Godfrey Abenitwe yashaba Christon Parish yangarama Bukangi Singiro District okuba abanyambabazi no kuhagira amaramizo ngo habo kuba umuntu mu harukuru rw'umugisha. Ikayanje nshobire bisheke takushobera umusaho lyaho tushobasande tuhamtwizo yoryaho konka hateta kusobate kusinga nabwe cyo bunu bobuyire tstame na family tsabe tsabara makagito kwa message milioni mukaga ne mutwaro 50 zarundanwa okwombe kenju ya Bikira Maria no bukirezi bwinji abanyakaturiki bawe abari kuturambara bakuretera ibahasa ya miliyoni 5 n'emitwaro 80 miliyoni mukaga n'emitwaro 5 hamwe nente kukwatiraho ahakombeka enzu ya Bikira Maria aha Bikira Maria uzafahimbariko wewe ni mwana section wewe project na teketo makumyana buri burwire tubanze zo parishes kugira ngo tugarike nyuma back to the community wakwatiraho ahabentunguka. Omugandi Reverend Wilson Twinomuhezi achidikon wa Kanyantorogo district ya Kanungu yataha ntebe Reverend Bob Mbabazi wa Yesu omuntebe yoburisa bwa Centenary Church of Uganda. Mukama wasitobusha n'abamishoke nibyo kujya yamagara korantyo Mukama ndi muhezi wanyu ruhanga akantora abakustayo bakunde mwayumva bakanyantorogo nagwaranye nayibwe obutumwa bw'eshoko
nsime bishop witu the right reverend Dan Zoreka umpiro mugisha kugira ngo umbeho umurisa. It was my first time kuba a parish priest mwenu ni musima munonga kandi nda kusima abantu ba Centenary Church of Uganda Kanyantorogo abanyakirire kurungi kandi nyenda kubaragana santi uko kunane ndahira nti ni kwendi gumana inkoransyo mukama ryo muwezi wanje ebyo byone bitwarahirira kuburire njiri kushabira abantu kureta rukundo na nentungo ko mbantu ni kwenda gumena imbikora ati urabura bo waheza kwastu kubulisobu Gasha kwa Elias Ortugusa, Ruth Nwamanya na Hweza Wilfred.